Faixa for na base dele nyinshi amazi mesa amazi zina ni They call me El Kadafi Dikunda guca bugufi They call me El Kadafi Impinduka nzanye barye mu gutwi They call me El Kadafi They call me El Kadafi They call me El Kadafi No mu gupfa nzasiga legacy bari mu maki barya mu matwi nkatira abanzi bazanye ibyo nazi umunyafurika nazacika amazi ubwo nyina ko kutunyaga ubutunzi mu nyungu zibaba bakunzi baba batwiyorobekaho mahanga ku mavi bafite isoni z'ukuri kubarya mu matwi ubatunze intoki ahigwa bukware bimwe bya Kadafi n'izindi ntwari zatabarutse ntazi ngo zaziraga iki mabuye petrole musahura abasaza bazira kubakatira Imana mutwigisha mutwibira mu kutwanganisha imfashanyo zitureshya inzitizi zo kwihangira udushya rukundo murarutubeshya narubonye ubwo Kadafi mumwica Ifashe phone amazi zina nyinshi amazi mesa amazi zina ni They call me El Kadafi Dikunda guca bugufi They call me El Kadafi Impinduka nzanye barye mu gutwi They call me El Kadafi They call me El Kadafi They call me El Kadafi No mu gupfa nzasiga legacy nkinira kwa Kadafi numvaga ari ingagari baho hafi udari nawe king kandi umusaza ugayoboye libi mubonye TV bazaviye n'iki kigabo VP tuyu ni Kadafi mufata nkaho Afrika ari mu ntwari Live le Pablo push ikirombe komi El Chapo kubaka igihugu mpera mu rubyiruko mbere kako baho umusigiti kigo cy'amashuri imihanda n'inigi mpanganye n'isi amaso yose areba kuri Kadafi umugambi w'isi ufite ukomeza uzabe nka Kadafi marira menshi harabagusubya uburibwe bw'isi Ifashe phone amazi zina nyinshi amazi mesa amazi zina ni They call me El Kadafi Dikunda guca bugufi They call me El Kadafi Impinduka nzanye barye mu gutwi They call me El Kadafi They call me El Kadafi They call me El Kadafi No mu gupfa nzasiga legacy وثبت ان ما فيه ديمقراطية هناك بل هناك دكتاتورية لا تختلف ابدا عن دكتاتورية هتلر او نابليون او موسوليني او جنكيز خان او اسكندر الى اخر الطغاة بامر رئاسي يقال هكذا في عهد ريغن المجنون يقال بامر رئاسي اصدر الرئيس الامريكي ريغن امر رئاسي بالحرب على ليبيا مثلا امر رئاسي بمحاصرة ليبيا امر رئاسي